it's a draw. It's not the result that we wish, but it's fair. They have more opportunities than us. We must be realist.
Iki, Salman, Adil, Nanda, Victor, Raka, Mufli, 2 years before. You imagine that you are leaving APC Cup? 2 tahun lalu, pernah tidak tergambar dalam kepalanya kalian bakalan bertanding di AFC? You imagine? You dream with this? Kalian mau sebelumnya atau pernah terlintas dalam kepala kalian? Pernah main di AFC? Huh? Kompetisi internasional. But now we are playing this. You be part of the team. Kalian bagian dari tim akan main lagi. Guys, many people, many teams want to dream with this. Dan banyak pemain-pemain lain mau tempat kalian. So we need to enjoy it. Kalian harus nikmati All the moments. semua momen. Vietnam lose 3-0. We lose 3-0. Di How you Vietnam, feel? kita kalah 3-0. Bagaimana perasaan kalian waktu itu? How you feel, guys? Bagaimana? How you feel? Ah, disappoint. After when we come here against Sabah and we lose at home, Indonesia, 5-0. Dan setelah itu kita main kandang di sini lawan Sabah, kalah lagi 5-0. How you feel? Bagaimana perasaan kalian? How you feel? Sangat kecewa. Disappoint. Huh? Sad. Now, we make 2 good results. Win here and win away against Ugang team. Dan 2 hasil terakhir kita AFC, kita dapat hasil bagus. Menang di sini dan di kandang Hougang. Today we have a chance to make a different history against this team. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk buat hasil berbeda lawan tim ini. But it's not gonna be easy. Tapi mudah tidak? But this, if Tidak we be mudah. together, gonna be more easy. Tapi kalau kita sama-sama semua kerja saling dukung akan lebih mudah And daripada all kerja sendiri-sendiri. together out. All together. And guys, see the supporters that come here. Lihat supporter yang datang. The best way for respect the supporters Cara terbaik untuk hargai mereka adalah is show everything inside of the pitch. kerja dan berikan segalanya di lapangan. Respect your teammates and make motivation to him. Respect teman-teman kalian dan berikan motivasi. Respect the support, the opposite team, the referee, Lawan, wasit. and guys, dream and let's make the miracle happen together. Pelatih, pemain serta para ofisial, sebelum memulai pertandingan malam ini, mari kita bersama-sama baca doa. Semoga di pertandingan nanti kita diberikan keselamatan. Amin. Dan insya Allah di akhir pertandingan kita diberikan kemenangan. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Okay. Yan. And one for Ipon FC. We thank you for your attendance and support. Tantangan pelatih untuk kami hadir di stadion ini, tapi kami tidak akan pernah tinggalkan PSM Makassar. PSM Makassar. Dewaku. It's a draw. It's not the result that we wish, but it's fair. They have more opportunities than us. We must be realist.
It's a better picture than the game that we play away. Ya, memang draw, tapi kita tidak kalah. Mereka punya peluang lebih banyak daripada kita. Saya kira ini adalah hasil yang fair, tapi ini hasil ini lebih baik daripada yang kita tunjukkan di kandang mereka sebelumnya. But what we speak before, see what's happened on the game. Aggressive, intense. They make 18 fouls. Mereka They make buat 5. 18 loh. Kita bicarakan ini sebelumnya. Ini terjadi, mereka agresif. Mereka tunjukkan itu di lapangan. We have good moments on the game. I like it. Some parts of the game we good defending, aggressive, intense. Di beberapa With bagus momen- offensive transition. Beberapa momen saya memang suka, kita memang agresif di pertandingan dan kita memang memberikan intensitas di beberapa momen di pertandingan tadi. We collect 1 point for the ranking of Indonesia. I think it's good. Kita sudah dapatkan 1 poin untuk ranking Indonesia di FIFA. We make 7 points. Now I think Sabah win, so they already pass. From our group nobody pass on second. Ya, sejauh ini kita buat 7 poin. Sabah saya kira sudah menang, mereka sudah lolos grup. So now we need to have proud on this competition, and on 14 go there and try to do our best. Ya, jadi saya kira kita bisa bangga dengan pencapaian kita sejauh ini. Dan tanggal 14 nanti kita akan selesaikan tugas kita dan tetap memberikan yang terbaik. Now our focus must be next match. This is important. Next match, and Nah. tomorrow recovery.